Halo, habari za saa hizi. Karibu tena wakati huu. Kwa wakati huu leo tunaenda kujifunza juu ya kumwamini Mungu wakati wengine wamekuacha. Kumwamini Mungu wakati wengine wamekuacha. Je, inawezekana ukamwamini Mungu wakati wale uliowategemea, yale ulioyategemea yamebadilika, wanadamu wamebadilika? Bado unaweza kumwamini Mungu? Yaani unaweza kumwamini Mungu wakati wa challenges, matatizo, maafa, mateso. Unaweza kumwamini Mungu wakati wengine wameacha kumwamini Mungu? Ni swali lazima tujiulize kila mmoja wetu, kwa maana katika ulimwengu huu tuna mengi tunapitia, mengi yanatupata. Watu wengine wakati wa matatizo kama hivyo ndio kipindi wanageuka, wanamwacha Mungu. Je, unaweza? Mungu akubariki.